Povodom upokojenja blaženopočivšeg patrijarha srpskog Irineja, Sveti arhierejski sinod Srpske pravoslavne crkve održao je sednicu 20. novembra u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu i doneo odluke koje su Ustavom Srpske pravoslavne crkve predviđene u ovakvim situacijama. Doneta je odluka da patrijaršijske dužnosti preuzima Sveti arhierejski sinod u skladu sa članom 62 Ustava Srpske pravoslavne crkve, a da Svetom sinodu do izbora novog patrijarha srpskog predsedava mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom. Za administratora upražnjene arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Sveti arhierejski sinod je izabrao njegovo preosveštenstvo episkopa šumadijskog gospodina Jovana u skladu sa članom 70 Ustava Srpske pravoslavne crkve. Telo blaženopočivšeg patrijarha srpskog Irineja biće izloženo u sabornom hramu Svetog arhangela Mihajla u Beogradu, tokom svete liturgije na dan slave sabornog hrama 21. novembra, a posle toga preneto u hram Svetog Save na Vračaru, gde će vernici imati priliku da se oproste sa blaženopočivšim patrijarhom. Sveta za upokojena liturgija biće služena u nedelju 22. novembra u hramu Svetog Save na Vračaru sa početkom od 9 časova. U nastavku svete liturgije biće služeno opelo, a telo patrijarhova biće sahranjeno u kripti hrama Svetog Save.